Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Meghalaya State Kickboxing Association hakar potruk ber arajar pausan kala jingi thu ek jingjam jangi kat wengut kirang barkithaya kura naga team Revolution dim kala ban lek kai bha haka pro National Open Kickboxing India League. Yekani ka jinga kop ka long nadu ka nyotrek hadu ka khandai truk leber arajar pausan City Center Mall Siliguri West Bengal lapun long daga Foundation of Kickboxing India League West Bengal ringkat ka jingkarshan jongka Wako India Kickboxing Federation langut ki nong yakura naga jala Meghalaya kala ban job yagi title belt bat klayo khuru yaga kusnam daga song pisa ka bakit mar khatsan hajar marwe kinoi lek kai ka job hagani ransa ne kura ki longka samla Daniela Aiwanda Milim ngam usamla jopa ujo nong tudu baru samla Frederick Hongset nolokata kasamla Karin Judy kharkamni bat kasamla Iban Kintiu yang rai kiliok khur yaki khusnam nakabinta kasap batbit jongki hakani karansa ne kura hagaje karan chikilar pthai kubor kinayele kai lapin pauru kajing sngongo yaki team Revolution halo kajing pediang sngo bha bakajing itho bakilayo Abad kumu General Secretary Jongka Meghalaya State Kickboxing founder member Jongka founder General Secretary Jongka Meghalaya State Kickboxing Association Karena kong aku mulai berada dekat ni. Naduk penyimi nak kena kejakah, naduk penyimpai biang sekali kejakah dalam besok kawasan. Nanti aku mulai presiden ni tunjuk ini bak sam drive di Jongka Team Revolution. Mana aku mulai tu yang kini player Jongni lain bahai lain sistem. Aku mulai tu bak bantik adalah sembilan langit di kena kai pun coach ira sintiau hai ti banyalam aku berpilak banyak kai kamera ini jenis kai tu kini kena kalau kena bah nama kilaya dah stop mah kini belayu banyak kai ini poin tu ke final tu job ini dia pun kembali ke bapak ini kebal tiap mah berbalik tiap punya pun berarti open bit dan tukar ini dia penduk berarti open juga dari internasional dari dangla tinggi bah ini jadi kalau internet jumlah kena di presiden lagi ada mereka di presiden lagi jumlah lagi kena juni berapa kilometer berkerek berkerek hanuru amar baki mission hak praktis presiden lagi di presiden lagi biasanya ini soal dijabru kalau ini berdiri dengan bajang ni view di presiden lagi lagi di dalam beli ini kau ya di beli dalam beli kalau beli ini pasal ni jam beli air sam ini apa yang sam pada presiden banyak kerana ada setar gini ada yang presiden setar gini nomor hindi mah mga banyo no jak benriyo no karne ama ujung kasihi dengan satar mangi pang kibun gibis pang unatis dengan satar ngamde mga banyo no mi satar mangi ila dari tristam ani bakal ya kejindrong mah ang da kejindrong gadi tang kejindrong gadi tang jengkar wa nilang technical ni tristam nila bay panjang unu penanne kanu Tuan Kezi dulu, the apa ada yang hospital, the nama orang prepare ini nama simpan, ni ada baik, no lesson yang baca, nam stupa, dan yang paling experience. Kedai first time. Paling experience bah. The antara sistem bahan yo kontak mah gangguan ada. De hajing siang ngaru ngalekai haga 54 kg de haju de ngamyo kan lekai nama ngimbiang hagian de nila persangwat na tu nila persangwat persangpan tu nang tuntu dari
kapor yang ni kapor yang akan syasyo itu ngala sya disqualify no dengan jumlah kai jangan jisa ngam pen kai pada openan jangan pok skim te mairo ila kwa hi ban ya kai yang tu ila sya kapor kam absu dengan pen kai pada te sampai itu Let's first dia even 51 kecil. Jadi kalau kita setengah lekai batu international dia, dia kena bala. Tapi dia kena bala di international dia, tengah program kapan ni? Kita pergi final. Untuk final, kembali kena international dia apa? Kadang pas bab, dan kecil pun tengah kalau kalau lihat tengah ini tambah debat ubah, tapi kalau sistem yang ada, tamangan saya persiang bangan mak ban lekai mereka match pat kan, ansai lak mencok aku tengah tay. Dan itu yang pihak dan kau itu tidak akan dijong nilai jadi kasih ni kamu. Berita habat betul hakmat ibading lakai for contact di tengah body sa cleat yang galukit long alau kita di for contact di tengah body berhenti dan habat betul men long plus kan benda punch wata dan mana kuat mana yo yang lebih strong kan betul ada badan paling perfect. Adik kah ke event ke minus 60 K1 kickboxing bat ngakan tu para Meghalaya hima bat na team lajang dan ni hab dek kai ban sirama aku nukur kompi kendu namar ngim dan open anda jing syang ade 52 jong ka full kan dek tang bangin dan open anda dan dia kendu tang para Meghalaya te fil awan second Teka iga thong jong pinang ni sikmat bangan dia bah practice sama nang pai cak thong ban yo ikun nang ni sikmat kene ka first time le MVP first time jong awaku ha phile ye lekai first time kene ka jinsim ta jong ka de Siliguri national pro kickboxing ba ngai kenduru yai opponent ho pada para tinggi i para meglai porlok i habe ale kai bet nim dan porlok rah ka game tang bangin ya kagiam tinggi habi le baik kak balahi tang tahi ne trace tam susu manginyo yuso batia ngiman ra ya kana kang chap ai ngo bi le bu nang bu nang thau dan kat bijing ya inti jongi ka ting jonga de uju po ju nang tudu masang sa nak tiang ban ngale kai ru ka 61 kg K1 aga national pro boxing de aga first round akundu ya nang west bang nang Telugu ba nang bajrang ma opening ru ba ka weight u kam de ka weight class nga ngasu kiu la kiu be ka weight yang kibreu dem na bala taru nga yele ban la kai bang ka ke game ru kalang la ya maria bam se nomor ba uru opening nga rum de besok la wan train sistem mengarung ala train sistem de la ya poi telu ka split decision ke bala ang bala job na kaliang jonga dan matabat ngalai kai poisa ke final kendu batu asam ban hakal round kendu ngai TKO gen ba knockout yo macam na ya kan ka title nga semua masuk komen mah bala ranam ya ka senang ya ka tahu lejong kulesibun kene ka kickboxing India League Pro International ngalai kai ka luke minus 48 kgs event but semi-final na kundo yang nangyali kaya kepada na West Bengal but ngala job ya ka unanimous decision haka final pada ajaran kat nga poi ram haka West Bengal ye daka decision but ngaso ba minta ngatang hapan trish tam susu na pangan la penyo ya ka gold medal ma title ya Indonesia teammates ka but ngandang ya dua you play ban penya itu ya dan kejeng ya We have brought medal for Meghalaya
240 plus 6. That means we have got 90 gold medals for Meghalaya, 64 bronze medal and 86 bronze medal, 64 gold medal silver medal. No doubt it is this kind of profile. It's a very popular game nowadays, and I really appreciate the enthusiasm. Maybe I can go to the extent of agility also. Your agility, three of you, has really made us proud, has really made the state of our state Meghalaya so proud that we are not far behind. As I used to say that Meghalaya, including northeastern states, which has been commented long time back this one, that have a national talent in martial arts. Do you agree with me or not? Yes, sir. We have a national talent with almost empty hand. Simple, very simple idea. Let's go and play martial arts. I would like to announce the renowned fighter in terms of striking and who is now a champion in the Pro National Open Kickboxing Indian League held at Siliguri inside the shopping mall, where they have competed against some of the best in the country and they have become champion, taking away the pride from those who have achieved it earlier. So number one, I would like to call Frederick Thompson. He is our winner.